U rešavanju problema, odnosno pripreme preparata koji bi mogao da pomogne za izlečenje od Helicobacter pylori infekcije, došli smo do određene kombinacije eterskih ulja koja je bila izuzetno efikasna u rešavanju problema Helicobacter pylori u laboratorijskim uslovima in vitro, ali isto tako i in vivo na životinjama. Odlučili smo da ovu formulu modifikujemo i da je prilagodimo za ljudsku upotrebu i tako je u stvari nastao naš prvi preparat Herbeli. U inovacionom preduzetništvu put do izlaska na tržište nije ni brz ni lak. Potrebno je prvo da se razvije interesantna ideja koja ima potencijal da postane inovativni proizvod, zatim je potrebno da se ovaj inovativni koncept potvrdi, a nakon toga da se proizvod proizvede i plasira na tržište. U našem slučaju bilo je potrebno 5 godina istraživanja da bismo razvili formulaciju koja je efikasna, a ne toksična. Zatim je bilo potrebno da se ova formulacija prilagodi za humanu upotrebu i pronađe adekvatan farmaceutski oblik. Posle toga neophodna je bila registracija u Ministarstvu zdravlja kako bi se konačno proizvod pojavio na tržištu Srbije. Kao naše inicijalno tržište izabrali smo Srbiju, zato što se tu nekako ipak osjećamo najugodnije. Međutim, nakon uspeha na našem nacionalnom tržištu, koje je inače malo, planiramo da pređemo na tržište Evrope. Zašto? Zato što tu postoje zemlje gde je izuzetno popularna primjena biljnih fitopreparata. Nakon tržišta Evrope, cilj nam je da osvojimo Aziju i to na prvom mestu zemlje kao što su Indija i Kina, koji imaju veliku populaciju, a u toj populaciji izuzetno je zastupljena infekcija bakterijom Helicobacter pylori. Našu kompaniju Herbelixa vidimo kao jednu modernu kompaniju za razvoj inovativnih proizvoda u domenu biljnih preparata, čije lekovito delovanje naučno dokazano. Također nam je cilj da oko sebe okupimo veliki broj partnera, što domaćih, tako i inostranih, koji će nam pomoći da plasiramo naše inovativne proizvode na domaćem i stranom tržištu. U Srbiji postoji mnogo mladih, talentovanih i obrazovanih ljudi, punih ideja za razvoj novih proizvoda. Takođe, u Srbiji postoje fondovi koji podržavaju inovativno preduzetništvo i time je omogućen lakši dolazak do novca za početna investiciona ulaganja. Inovativno preduzetništvo sa jedne strane možda nosi veći rizik jer nije poznato kako će novi proizvod biti prihvaćen od strane kupaca, a s druge strane, novi proizvod ima prednost na tržištu jer nema konkurenciju.